nyuma ya rwang'iro gutegera maguri ja maguta gutumiria maguri ja meru ja maguta utuku bwegoro muthenya jwa narua akari kaunti ne meru ni bonanite kurega kung'anirwa kwao ni tagaria riri etithia ba matatu na bikibiki interetia mao bakiaria na Weru TV baruga onto bobo bukaba inyeria bunene ke biashara bakiuga ati nyuma ya bo gwitithia maguri jogendi na ndi agendi baba nyane bateretie ngendo ciao utuku bagukira narua EPRA niratumirie gwitia kwa maguta ja petroli, diesel na maguta ja taa na chiringi 17.21 na chiringi 33 muthingatano na nandi petroli Meru ikiendagwa na chiringi 215. Mantu ija momokiri akenya na kuniondire rwang'irwa manyataru EPRA yan Energy and Petroleum Regulatory Authority rutumiritie gwitia kwa maguru ija maguta nthiguru ne jario petroli ndiso na maguta taa twakinya guku kaunti ya Meru mucine mutindo wa petroli lita iri iguru na shilingi 214 na mang'otore 97 ndiso ikauma shilingi 204 na mang'otore 31 maguta taa shilingi 205 na mang'otore 92 weta mucine onkubu shilingi nota cio indi mang'otore yake na 12 chuka petroli ikauma 213 na mang'otore iguru mucine omawa na ku petroli ni titie nkrukia mishingi ari kuguru na shilingi 215 na mang'otore 46 maguta taa shilingi 208 na mang'otore iguru na ndizo shilingi 204 na mang'otore iguru imaguri najo yakindite na gwikira karigi nkingo ndwangi mwanya na rwa mbere ni rwa bonda aria mararamiko ni kathetindo batu ituria ari muno ni maguta ya bora yaitetie itwaetie bora twakarisia abiria betu twibaitetheria gwatuika boinya boibakumia na ara bari batena mbia Kenya anto ba biashara cio inya cio irenthi ndi twaetie bora tukarisia mbeca iu ndi tutumanagira ici wetu atwire thirikari ne yacola ndi turi uria ka twacola kai batu twatere kwacola anda tukalia ngumu kabisa itwaetie bo tukethia temea bora tukethia kitha tukathama nthiguru wetu rao twira ati tukabwite mabadiliko ki mauria stages kithira yonto kuma wita lare turaria asithiringiana tukasensie ka 150 no tupo kapira changes icio cia mauta na kithei yonto kuma wita kiengo still tukasensia ora turaria kithei 70 twambiri kurisiana no tutino otherwise no tutino alternative ingi batu tutiomba maandamano. Haji rais wetu na tunajua anapenda watu wa bonda. Tumemuona mara nyingi akiongea mambo ya bonda. Ni haji ataingilia aone mwana bonda huyu anatumia mafuta, ni haji atafaidika kwa sababu sasa mafuta imekuwa mambo imekuwa mzito kwetu. Amesema mambo ya pikipiki za sola ama za stima. Saa hizi hatujui zile tuko nazo tutauza ili tununue hizi. Hatujui mahali tutapeleka na gutweka ibo tuketha tukinyirira swau ituko na mheshimiwa no tusaliti no na atwirete imboto mapu lakini turu mathai ku meoro no ngatwecoka anthirenge kuma thai kiondone yakwa yana rango kara ario iron kuri ana iro tebingende na bikiondone stage ni angali se matatu kinya kunombu o ta biashara ne ingi imanto amauta tweri tokulogia president yo ya oningo oninkuaria imbinirete president yo Wimboro awe Ruto na gintu kiran kuriarara atwirite atonya mauta ya kaina makwa wende batu mauta ento ya na makaya witia baba ibo to agothura to takona ntato yei aira mauta ya 159 thai 215 thai andro ende kuka tutethia kana ko toroa oguru narare guo tona manto oguru ye guo anga thai ko kamatabiria barabongo to kamata batena mbecha turerio bele sabongele chiringi thate kuma ke 70 gweteana bondela bakurukira stage batura erigirite batu anto twachiumetie na campaign na koeta tote kumama twachiumetie ruto au kuma kenda turita dynasty ya tawa dynasty la iro to kuilila tukiona ende kabanya dynasty anto la ito kinyete kura bwana Samoei Ruto naibu wa Kenya kiao nene petroli manto ya kuhusu mauta lakini teko la umaruto no ntebetere Ruto andele non te betere kuringa bottom up na bottom up yo wabi bien de biteo
bitia uru no kubwa ko bibi ndano kabia itio. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Mushine Maua, kaunti ya Meru.